mudahan nang pangantin bahagia hari-hari. Mudahan nang laki kada hendak lagi berbini. Mudahan nang satu untuk di dunia ini nang kakak Norma sidin itu baisi. Mudahan pengantin ini nang samawa bagai nang Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Mudahan pengantin bagai Nabi Ibrahim dan juga Hajarnya. Jadi pengantinnya nasihat ini kami gesan pian pula cukup bini satu nang ini kakak Norma walau rejeki lebih kaina tuh dapatnya. Jadi kakak Norma ulun mama dehi haja nang ini tumpang laki insya Allah setia. Asal pian malam nang itu manawari bede hulu tentunya lawan bila pemain pian harap servisnya. Jadi hari ini ulun melanjutkan diingini nasihat gesan kakak Ali ke pengantin lalakian. Bila pian juga memasuki hari malam nang sekitar nang pukul 9. Di hati dahulu kondisi mintuhaan sudahkah mintuha pian tuh guringan. Bilanya sudah guring Ibang kami satu mat membawa akal. Dikira imbah ini kami hendak madihinan sambil menunggu ading memberi sawiran. Mulai hin tadi kada ma'ataraka As-subahu bada min talatihi wal-laylu tajar bi waqtihi fakara as-salat qadra wa ala wa hada subula bi ilatihi. Karyator Jadi Bang Adik terima kasih lawan pian. Pian memberi kami sarung bunga, juga tidak lupa imsi saling bungasan. Kalau terima kasih lawan Acil di Soberang. As-subahu bada min talatihi wal-laylu tajar bi waqtihi fakara as-salat qadra wa ala wa hada subula bi ilatihi. Lalu ini pulang kami memandang pian ini nang terutama MC di hadapan. Itu di hati-hati sidin mirip Sahrul Khan. Itu film India lagi bari mau doakan. Sabahu bada min talatihi wal laylu tajar bi waqtihi fakara as-salat qadra wa ala wa hada subula bi ilatihi. Jadi wan pengantin dahulu kita doakan, terutama pengantin yang duduk di pelaminan. Mudahan pengantin selalu disehatkan, karena malam ini pejam sama-sama nyaman. As-subahu bada min talatihi wal-laylu tajar bi waqtihi fakara as-salat qadra wa ala wa hada subula bi ilatihi. Mudahan pengantin bagai Adam dan Hawa, juga bagai Al-Amin Khadijahnya. Mudahan pengantin selalu bahagia, ruhui rahayu itu sampai ke Tuhan. As-subahu bada min talatihi wal-laylu tajar bi waqtihi fakara as-salat qadra wa ala wa hada subula bi ilatihi. laluan pengantin kami mendoakan mudahan pengantin selalu disehatkan. Lawan kakak Alik selalu dikuatakan sehingga kakak Norma lakas betian. As-subahu bada min talatihi wal-laylu tajar bi waqtihi fakara as-salat qadra wa ala wa hada subula bi ilatihi.
bapak di sini seberataan nang masih tak kumpul kita belum nang bulikan. Dari awal pemula tadi mengucap salam di mana pian bergerak jawab berataan kepada kakak-kakak nang ada di hadapan yang wabil khususnya duduk di pelataran baik manguti ramai nang itu wadah amplok liwar kapi pisitan jadi nang kawan biar ulun ucapakan aina salam kami berataan dijawab bahkan kata jua kai memakai kopiah hiran nang bak kacamata duduk betalim pohan jadi nang kawan kai kami ucapakan di mana biar berkena jawab sabarataan jadi sekali lagi kami mengucap biakan assalamualaikum kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban. lalu terima kasih bila sudah menyahutakan mudahan berataan panjang umur sehat badan Amin. di mana berkena selalu dalam lindungan Amin. dunia ke akhirat selamat berataan Allah Lalu pengulun pulang melanjutakan di ai ulun melihat acil nang di seberang nang kacamata memakai baju hebat di itu meragep itu nang wadah amplop di ai kaki pisitan jadi nang lawan pian ulun memadahakan bila itu hendak membuka jangan kaumpanan bahwa ingin kami nyaman mahitungakan lalu tak lupa kami menarusakan jadi nang tidak lupa kami doakan jadi kami terbungkus lawan kakak di hadapan nang pada hari ini pakai baju habang nang bak kacamata bergantung wantas hirang kalau dilihat-lihat kakaknya betianan jadi nang lawan kakak kami doakan mudahan kai pian beserta anak pian selalu disehatkan Amin. bila nang melahirkan mudahan selamat Amin. lalu nang tak lupa kami ucapkan kepada ibu bapak di sini sabarataan mungkin kami madiin di sini panutupan kira imbah ini kami hendak bulikan jadi lawan pian tak lupa kami ucapkan bertamuan di sini mudahan berataan kita berumur panjang dilain waktu kawa bertemuan pulang Amin. lalu nama tak lupa kami ucapkan kepada ibu bapak biar nang sabarataan lalu nang terakhir kita bawakan ini nang madihin kami panutupan salam bermenyimak selamat mendengarkan Lalu nang berlanjut ulun menarusakan wabil khususnya lawan bawan kakak nang ada di hadapan pinanya nang sidin hendak nang bolehkan jadi ulun berdoa lawan bawan pian nang mana bolehkan mudahan nang pian itu diselamatkan mudahan bawan pian sampai ke tujuan lawan jua doa mudahan sampian bertaan para rezekian lawan nang pian diberikan keberkahan dunia nang akhirat bertaan salamatan jadi lawan pian keluarga lalakian ujar habar bakal lampun anak jauh bulikan atau kalimat tentangah tak lupa kami ucapkan mudahan berataan pian bulik salamatan aina dilain waktu kawa bertemuan pulang lalu nang tak lupa kami mau ucapkan kepada abang imsi nang di palaminan bilanya menyuruh kami hendak bersatu kami ucapkan karena nikmat dihin kami langsung penutup imbahin dibulikan jadi nang lawan pian apabila bang ada nang hendak disampaikan kawa ai bermadihin satu mat kami bertahan lalu nang tak lupa kami ucapkan kepada ibu bapak nang masih tak kumpulan nang gesan pengantin sebelum kita bulik sekali lagi doakan kaina berdoa emang harni ucapkan jadi ngini doa gasan tu pengantin nang di palaminan bilanya ulun berdoa amin
Ini nang ini doa ulun mamulayakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Berkat ni salawat mudahan tu pangantin pian laki binian pian panjang umur berdua sehat badan sehat tu pangantin di jalan ketaatan mudahan pangantin rezeki dilancarkan rezekinya deres di ainang kaya hujan mudahan pangantin pian tuntung pandang pian rohoi rahayu di dalam kehidupan mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kami mendoakan di mana pian begena selalu dalam lindungan duniawan akhirat tak akan terpisahkan Allah terpisahkan lalu tak lupa kami ucapkan kepada kakak Alik pengantin lalakian jadiwan kakak Alik mendangari pangpian apabila mendangari ulun handang bepasan cuman kakak Aliknya masih sibuk beputuan lawan abang Imsi pulang mangai giliran lalu tak lupa lainanang abang Alik kita beri nang nasihat ini pengantinan lalu kami berlanjut biasa menyapa pian menyapa kait nang ini pang tindak diikuti ipian padahal kayak tidak nah apa nang bojoran kada mungkin tindak itu kayak sampai tirabangan lalu berlanjut ulun menyapa pian lawan ini nang kain nang babaju batik nang kopiah jangan tadi saumpama kami memampuakan nang itu asubeda tadi lawan pian lalu memberi kudi sidin pakai tangan jadi nang memberi kami kada paham dengan istilah kata kai sudah pengalaman jadi nang gesan kai kami jua kaya itu mendoakan mudahan jua kai sidin para jakian mudahan jua kai lekas pulang dibiniakan mudahan jua kai kawa naik hajian kasihan Ramle mangai bemadingan kai nang disapa kada tak tahu bujuan lalu nang tak lupa kami ucapkan hanya tertawa menoleh karumbungan BRT ramai tadi bujur kada tak tahu tapi tali mendangarkan jadi lawan kai nang tangan kakantongan oma duit banyak ramai sidin beisian jadi lawan kai kami mau umpamakan nang ngaran pian duit sudah ada manampai bila kada memberi pian ngalih bila mati ngaran kita duit kada dibawa mati bila banyak di kantongan 50 bagi-bagi jadi bang ulun pulang melanjutkan melihat bang tadi kai di Suberang sidin hari ini memakai kopiah jangan senang lawan kai ulun memadahakan dan hari dahulu ulun nang pamadihina kelebihan rejeki kai ai sudah banyak diberi oleh Tuhan jangan ada taniat hendak bebini pulang lalu berlanjut ulun menyapa pian leta dingin duit sidin maarayakan itu dia duit sekitar 3 jutaan benar-benar nang sidin dilihat kabetan mungkin nang ni duit lain ampun sidin bisa ampun bini sidin itu mengampayakan atau gitu duit hasil diberi sarua lawan kai kami ucapkan tadi nang lawan duit mau kaya nang bujuran jadi nang lawan kaya ramai nang tadi ikam sudah kalau mau ucapkan ujar nang bila duit sidin banyak beisian jangan jertan niat hendak bebini pulang lalu nang tak lupa mangai kita lanjutkan kami ini matihin mungkin nang berdiri berduduk sudah kapanatan karena dimatiin kami nang terakhir salah jurban utuban lawan ibu bapak di sini sampai retaan terfokus lawan adik di muka baju habang ya dilihat muha nang kaya orang tua sekalinya kakanakan jadi lawan adik kakak doakan bila lulus sekolah mudahan lakas belaki pian belaki pian
jadi pangulon pulang melanjutkan terfokus nang lawan abang nang bebeju hirang. Mana? Jadi hari ini nang duduk di bangku selajur baju git pian. Jadi nang lawan pian kita beta tangguhan. Abang nang di muka sudahkah bebinian? Iyakah nang beju hatik nang beju betik hirang lawan habang. Jadi maksud amang nang bebetik hirang. Lalu tak lupa kami ucapkan bila sudah belaki mudahan lakas belaki pian. Itu dia lelaki lain bebinian. Berarti salah doa minta rela lawan pian. Jadi nang tak lupa kami doakan bila belum berbini mudahan lakas berbini pian. Lalu nang tak lupa merasa abang pian kita matihin di sini MC kancang sorangan. Kancang sorangan. Jadi pangulon pulang melanjutkan kami asik di sini Pak Ai bemadihinan melihat tuh imsi bebandir bakuciakan. Jadi nang lawan imsi kami doakan mudahan tahun ini atau tahun depan mudahan tuh imsinya lakas belekian. Lalu tak lupa juga salaman doakan. Jadi nang tak lupa kami ucapkan yang itu pengantinnya sudah mangai tuntung kikira di balaminan. Lalu naik ke rumah hendak bersilihan padahal bang kami belum lagi berputuan. Maka tadi imsi sudah ada main puakan ujar nang ini kami bacang berputuk lawan pian. Jadi pangulon pulang melanjutkan. Asik. Nang pangantinnya kada jadi nang naik. Itu ke rumah tadi. Jadi ini pangantin kayaknya babolek lagi. Kayaknya kesini sidin nang manonte. Jadi pang pulang tada hulu nang bini. Nang nima irit kurang bunga sakale. Jadi nang lawan ramle sekadar aku badahi. Kayak ngapa bang ikam ada geritik di hati. Kayak ngapa pandangan lawan pengantin main kote. Alak baik kote. Jadi penghulun pulang melanjutkan penghulun pengantinnya naik berduaan. Jadi lawan pengantin ulun memadahkan gesan nih pengantin bertaan bertepuk tangan. Alat tepuk lalu tak lupa sekadar main puakan liatin nang laki awak genal nang bujuran. Jadi wan pengantin ngini dasar kuat kederepan bakal ringan. Lalu nang tak lupa bertaan kita doakan mudahan kakak Nurma lakas betianan. Alam betianan. Lalu berlanjut kami bertarus pulang. Jangan nang istilah kata pengantin pamukaan. Walau nih pengantin sudah ada di sini. Jangan nang istilah kata sadik mana si hati. Karena nang buat kami sudah berisi bini. Jadi nang pengalaman bang hari ini masalah nang direnjang itu sudah pasti. Kalau ini pasihat ini amang arni. Walau nang tatoha si Dinta dulu kawin pada bulan kami. Jadi hari ini ulun melanjutkan diingini nasihat gesan kakak Ale ke pengantin lalakian. Bila pian juga memasuki hari malam nang dosa sekitar nang pukul 9. Di hati dahulu kondisi mintuhaan. Sudahkah mintuha pian tuh guringan. Bilanya sudah guring pian hendak mulai haja pian. Kamu hendak mahantak jangan aasaan. Palingan itu ranjang cikut-cikut bagoyangan. Jadi bang mangai wayah ini ranjang ada kayak beheri tilam sapa rimbit dasar kada berbunyi. Kalau nang tak lupa sakadar kita padai. Jadi lawan banget nang duel lagi bini nang ngaran malam ini dia nang
ada mangawane. Jadi istilah kata apabila lawan bini lamun kawa paham mengerti. Ngaran sudah uyuh pengantinan hari ini. Jadi malam ini lamunnya tumpang kawa cukup 3 kali, lamun 10 kali kasihan bangai bini. Kalau pindah pang subuh kadang awak bejelan lagi. Jadi berlanjut ulun nang mana rose. Jangan nang istilah kata di pengantin hanyar ulun nang mamadahi. Itu pian nang jemu harus nang baisi atau nang obat kuat sudah gitu pasti. Jadi pang ulun sedikit nang mamadahi. Dan tadi amang arni amun nang bintuha belum goreng lagi. Jangan nang coba-coba pian nang menggawe. Jadi nang sedikit pulang nang malanjuti. Lawan ini pengantin nang di muka kami. Nang dilihat-lihat nang laki bunga sekali. Jadi lawan pengantin nang laki hari ini ada ulun nasihat pamula gesan nang bini. Jadi gesan nang bini kakak Norma dinamai. Bilanya bang pian hendak surga menanti. Lawan nang abang Alek harus pian taati. Bila abang Alek umpama datang begawe, bila awak uyuh lakas-lakas diuruti. Jadi mau uruti amang harne malah jere. Jadi nang pertama pian picing di dahi. Kalau nang kedua urut kabehu kanan, urut kurang kabehu kiri. Di nang ketiga kapusat ke are-are. Turun tas sedikit dikira 2 jari. Namun minyak kawa itu kakak Norma ai ma urut hati-hati. Karena tuh di situ ada paninggalan ampun arwah kai. Itu pang bendanya mau hidup mau mati. Namunnya hidup terus ujar orang lakas gede. Jadi tak lupa kami hanya mendoakan mudahan kakak Norma dan ini abang Alek selalu disehatkan. Tiap malam ini kada ada halangan. Jadi pesan di hati ulun menyampaikan. Lawan mintu hapian nah ulun sampaikan. Ujar abang Alek apabila malam ini lakas-lakas guringan supaya nih pengantin kada ada halangan. Jadi madihin ulun nang mana rose. Lawan tadi berdoa, lawan nang sasihat sudah kita jolongi. Kalau aku berdoa untuk nini pengantin dia nang hari ini. Mudahan pengantin 2 laki bini. Itu nang ngarannya itu nang samawa bangai nang sudah pasti. Mudahan nang pengantin bahagia hari-hari. Mudahan nang laki kada hendak lagi berbini. Mudahan nang satu untuk di dunia ini nang kakak Norma sidin itu baisi. Mudahan setia itu nang sudah pasti. Lawan nang tentunya ulun jua berdoa. Mudahan pengantin ini nang samawa bagai nang Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Mudahan pengantin bagai Nabi Ibrahim dan juga Hajarnya. Mudahan pengantin bagai nang Nabi Yusuf dan juga Julaiha. Mudahan pengantin bagai juga Al-Amin dan juga Khadijahnya. Jadi tuh pengantin tadi langsung tertawa. Ini kawan ulun ujar bacang bebini 2. Jadi pengantinnya nasihat ini kami gesan pian pula cukup bini 1 nang ini kakak Norma. Walau rajeki lebih kaina tuh dapatnya. Jadi kakak Norma ulun mama dehi haja nang ini tupang laki insya Allah setia. Asal pian malam nang itu manawari bete hulu tentunya. Lawan bila pang main pian harap servisnya. Jadi bang ulun pulang melanjutakan. Ujar tadi pengantin harap jer servisnya pian memadahakan. Melihat nang tukang di nang bebejuliran. Inya tukang tadi mendengar tuh servisnya melihat kayak geliena. Wajar nang haja mangai inya masih bujangan. Nang istilah kata dihiga maha hayalkan. Lalu nang tak lupa kami main puakan. Nang ini buhan kami masih banyak bujangan. Nang
belum lagi belekian. Lamun hidung panjang ini masih kakan-kakan. Lalu nang tak lupa ulun ucapakan kepada kakak biar nang masih bujangan. Mudahan lakas juga kayak kakak Norma dan ini abang Alek duduk di Palaminan. Amin. Lalu nang tak lupa hari ini kami ucapkan mungkin kami matiin satu mata lagi bertahan. Salah lawan hilaf bertahan dimaafkan. Jadi hari ini kami hanya bergaya menghibur buhan dian. Nang istilah kata kami nang jua umpat ini membahagiakan. Nang maisi acara ini nang hiburan. Lalu nang terakhir mangai diucapkan. Jadi kami terakhir kami meminta maaf lawan pian bertaan. Bila bemadihin terdapat kesalahan, Iya. lebih atau kurang kami menyampaikan. Iya. Kalau membawa pantun sebelum kami bertahan. Iya. Bila 45 tadi kuriding patah, ada patah sabila nilai dihiga kaca. Asik. Kami mengucapkan sakinah mawaddah warahmah. Kesan pengantin baru semoga bahagia. Dasar bang nyaman nang ini makan bang batin. Apabila makannya apalagi babanggang. Jadi kita doakan nang ini kesan bang ante. Mudahan rohi rahayu dan juga tuntung pandang. Kalau bang ada itu sumur di ladang. Asik. Tawaka amang nang mengumpat mandi. Jadi apabila ulang nang bepangantinan, jangan kadaginya tema undang buat kami. Itu lain pantun kayaknya mangai promosi. Lalu nang tak lupa kami mau ucapin kepada di pengantin enang dua lagi bini. Kami bagayaan lawan pian topang pasti. Mudahan pian sukses pengantin lah malam ini. Lalu nang tak lupa kami ucapkan Assalamualaikum kita rela bertahan ilahi.